fa hamalatuhu o rondimo ko ɗum woni nene mariama reedi annabi isa sabu wuttago hendu ko jibril alayhi salatu wassalam wutti ka jungo dolo kenene mariam hendu ndun naati e rewi ka hakkunde en ɗi naato e ka duwa naatirde ɗon woni ɓiɗɗo woni reedujo iɗa ɗon kanko nene mariama sabu herta kan o ƴetti reedu o jombaka e hoorele fi kalale o jina kono fo e mum o hersi fanta bagat bihi o yaadi e reedu ndum makanan e nokkure gasiyan woɗɗitinde bi mana o nangi laawol ngol o yaadi e reedu ndum e nokkure woɗɗitinde ay baidan min annasi woɗɗitinde yimɓe ɓen e nder ko on ton kon fa jaa hal mahadu jibingol ngol ari mo bi mana ko wiyete kon ngata fiɗimo ila jedi en nakla faade e jullere tamaro yorde ken soppande yoori kadi ila jedi en naklati faade e jullere tamaro ɓe innen ka tafsir ibnu abbas jullere tamaro nden ko yorde gaala to wi kanko nene mariama ya laytani e jallo an mittu hanno mi maaya qabla haada ko adi nde ñalande ɗo hewtude fi jibingol o ɗo ɓiɗɗo wa kuntu mi laato nasiyan neɗɗo man siyan yejjitaɗo fi mum few ɓe inni wona ɗo wasi haray ko yelori hanno o maaya adi nde ñalade ɗo wasi haray ko muusede jibingol ngol wona ɗum bal ko hersa kon tawde kon o jibini boobo on mara baaba ko neɓi wolande yimɓe ɓen ɓe hoolotako ko fi kan hersa o inni hanno o maaya adi nde ñalande ɗo woɓɓe goo kadi inni ko sabu muusi en din tigi on sa e nder ko maki ɗum kon kanko nene mariama fanada ha noddimo ɗon min taati ha sengo ley makko noddandu iwtiri ley wonde ko ayo mariama allah tazani wata suno kadi jaala rabbuki gomɗi joomi ma waɗanima gomɗi joomi ma waɗi tataki ley ma sariyan cankun ilaykum ko cankun ilaykum togosun ko ɗum wiyete sariyan si wona ɗum ko naharan allah waɗanima cangol ilaygol ka ñeɗa yara ñeɗa lowtoɗa ñeɗa loota boobo ma o sa jibini wa huzzi ay kadi nden jullere tamaro ko yornde kono puuɗude yeƴude dimbude ilayki faade e ma wa huzzi dimbu yeƴa pooɗa ilayki ɓannita e ma ɓe jeeɗi naklati jullere tamaro nden sa waɗi ɗum nde wilitay nde rima to saɓita nde futtinane alayki e dow ma rutaban tamaroje kecce janiyan e tamaroje ɓenduɗe o waɗi ɗum ugginagol makko o tawi hino cankunno ila ndiyan laaɓuɗan poyi e o dimbi jullere tamaro nden nde wiliti yeeso makko ɗon nde foƴƴi ɗon nde rimi ɗon o itti tamaroje ɗen o ñaami reedu ndum muusindi ndin ngata on ko ɓoylata kon ɓutti o yari ndiyan ɗan e ngata on ko nder ton kon ɓutti o looti ɓanndu ɓaawuru ndun kadi kala muusindi koni ɓaawo kadi ɓutti awa o yari o looti Allah daalanimo jooni noon e ɗeɗo tamaroje e ɗan ɗo ndiyam fakuli ñaamu washrabi yara wa garre ayna weltina gite maɗen alegoy ko ɗon weltoɗa ara sunaki ƴetta boobo on huccitaka hoɗo fa imma tara yinna amma sa yiidi min albashar immorde neɗɗo adam goɗɗo e mana sa fotti ibnu adama o fuɗɗima ukkude haala fa ɓuuli wi'anmo inni min nadartu lirrahmani mi fodi allah sowman korka falan ukallimal yawma mi yewtidata hande en siyan e neɗɗo ibnu adama haray ɗum ko andingol e jaka horuɗo o fankata furay hara o wolata kono jaa ko yo umbundu ko makko kon o suɓa ko o wowla bere ko wolta o wola ko wonde sawaba hara wonal ɗuɗuɗo haala ɓe ennen ka tafsir kanko nene mariama o sowino annabi isa tafsir goo ko ñallal gotal petto o sowimo o jibini tafsir goo o sowinomo ko yata duuɓi ɗiɗi so jibinimo kono ko ɓuuri jiccude kon e muɗum konngodi no ari ko sowimo ko lebbi jeenayyi hembere ko wowa soweede kon kono e nder on période lebbi jeenayyi o yahi kabiro ka woni kabiro makko togoso ɗon iɗen anndi ko ɗon on ne aade ka nene hannatu ɓeygu ko ɗum woni annabi zakariya e nder ɗum ɗon anndi annabi zakariya kadi torike ɓiɗɗo Allah subahana taala okkori ɓeygu makko kadi hannatu o ɗo ɓiɗɗo wiyeteɗo yahya annabi isa e annabi zakariya ko goreɓe ɓe fof kadi goto e maɓɓe jombali no ardi e tafsir yi on sumati kañum nene hannatu haalani nene mariama o ƴetti reedu nene mariama kadi haalani o ƴetti reedu ɓennen ka tafsir ibnu kasir wo ha tawi e nder ko ɓe reedi ɗon kon kamɓe ɗiɗo si nene mariama fokkiti ɓattade e maɓɓe ma ɓe fokkiti ɓattade nene mariama kamɓe nene hannatu wo ɓe nanayi
woɓe anda ɓe so'ay ko woni konkande reedu maɓɓe no sujjande annabi Isa alayhi salatu wassalam. sabari kamɓe ka dina maɓɓe sujjangol goɗɗo naka harmi, ko ɗum ka dina meɗen joni Allah subhanahu wa ta'ala harmine ɗum ɗon. Fadat bihi o wundi bobon o arde mo gawma ka yimɓe makko ɓen tamiluhi mo wundimo iwgol ɓe bobon gal ɓenni ya Maryam ko ayo Maryam ala gadi jiiti a gomɗi addiɗo cheyen hunde fariyan weddi nde añinide nde a yiral goto yame ya ukhta Haruna ko ayo bandirawo Harun nano wasare ko Haruna e wondunoɗo e annabi Musa on ni ko ayo bandirawo Haruna ma kan abuki darale ben ma wonali imra asaw in neɗɗo bonɗo jindowo jinowo ko an andi konto ittuɗa ɗum ɗo na ko tawɗa a wujju wama kanata lataki ummuke yumma ma kadi bagiyan ko bewɗo meɗe rekonisi ɓeddonɗi ɗo kala ko fewɓe nunɗoɓe kan kadi fa asharat ilay o sappi e bobo nde tawno o wiɓe o wolata o ɓaaji o sappaniɓe bobo ɓawa sappanike bobo ngal ɓenni a yawto men woni kayfa no kallimo konno min yewtidata man kana on laatiɗo filmadimo ka penu yagal sabiyan ko bobo directement annabi Isa alayhi salatu wassalam ƴetti konngol ngol cacaw acca albiro makko jonnamo annabi Isa kadi no jeeya e yewtuɓe ka bobo yagal qala wi inni min Isa o mo yewɗon Abdullah komi jiyaɗo Allah atani yal kitab Allah okkilan deftere nde wa jaalani waɗilan kadi nabiyan annabajo wa jaalani waɗila mubarakan hebbinaɗo barke aynama kuntu kala kam laatore aduna o ɗum ɗo koko Allah subhanahu wa ta'ala okkilanni heno ɗo ko yamirilan kadi wawsani o wasikelan o yamirilan bis salati juulugol ko satti o wa zakati hettugol zakka ma ɗum to hayyan en tant que mi wuuri mi jaɓi kadi o barran komi ɗigganɗo kadi bi walidati jibinɗo lan on walam yejalni Allah waɗalilan jabbaran dundarankejo shaqiyan malkisaɗo fi muɗum wassalamu jam e kise wodani woni alayya e dow an ko annabi Isa mako de yawma wulitto ñande mi yibina wa yawma amutu e ñande mi maayoy wa yawma ogoto e ñande mi immintino yakade hayyan hara komi wuuruɗo jam e kise woni an hoore ɗiɗo fo enen kadi Allah jam makkon e kise makkon e hoore men e ɓe gureji men ni dalika ko ɗum ɗo awa Isa bunu Maryam won qissa fi Isa ɓiɗɗo Maryam o ɗawlal haqqika konngol gongawol qissaji penale buyno toon kono ga kettinɗo qissa gongajo haray ko nde yewtere ɗo alladi woni on qissa fi mo ɓe woni e nder muɗum yamtaruna hiɓe sikkito ko ɗum woni hiɓe yeddodira ma kana lillahi anana Allah yettakida nde jogirto min waladin immurde ɓiɗɗo subhanahu laaɓal wodanimo e ɗum ida gada so falama gollude amran gollal fa innama yaqulla wandu ko wiyantangal kun koyngal wonu fa yakunu ngal wona nalande no rabbi kankoni jeeɗolan o rabbukum jeeyi on fa abuduhu rewemo haada ko rewgol Allah ngol mustaqimun woni feewgol ngol haada ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗon siratun lawol mustaqimun feewgol ngol fahtalafa al ahzabu hande kadi noon feddiji ɗi luutodiri fi Isa o min baynim hakkunde maɓɓe wa minhum man qala Isa ibnullah wa minhum man qala Isa huwa Allah wa minhum man qala Isa abduhu wa rasuluhu woɓɓe ni Isa ko ɓiɗɗo Allah woɓɓe wi Isa ko Allah woɓɓe wi Isa ko jiyaɗo Allah nelaɗo Allah ko ɗum woni enen julɓe ɓe fa waylun Allah daali bone wodanino yawm lilladina wonande ɓen kafari yeddoɓe min mashhadi yawmin immorde ñalande de ɓe seedi toy to azimin mawnude Allah daali ayo qissa Isa ɗo asma'i bihim holluɓe kamɓe yimɓe ɓen o qissa ɗo nanimɓe ɗum ɗo absir hollaɓe yawma yatunana ñande ɓe arota kadi ɓe tawa men yoɓe wattu yili e ngal ñallal ɗon kadi ɓe luttotaka aduna nanimɓe yewtuɓe holluɓe fi ñalande go kadi ɓe aroyay ka an ɗo nde ñalande ko yawma la yanfa'u malun wala banuna jawle nafata ɓiɓɓe worɓe nafata ko nafata ɗo wo man ata Allah bi qalbin salim kon yaaɗu ɗon e ɓernde hisude julde jaɓande korka jaɓaka lakin zalimuna so koni tun toñoɓɓen alyawma hande fi dalal ɓe woni e nder majjire mo bin feeñude wa andirum wajoraɓe kadi yawmal hashrati fi ñalande moɓuru ɗum ko ñalande dargal yawmal hashri yawmu taghabun yawmu talaq yawmu tanad yawmul akhir yawmul qiyama ɗum ɗo fof muɗum ko yawmu alqari'a alhaqa ɗum ɗo fof asma'un min asma'i as-sa'a ko ñalaɗe dargal tunni andintimɓe hulɓinɓe fi ñalande moɓuru yo nde fof moɓitete yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin id qudiya tuma nder ñaawa gasi al amru fiya keden wahum kamɓe noon fi gaflatin ɓe woni e nder welsindare fi rewgol dina kan wahum kamɓe la yuminuna wuriɓe gomɗinaɓe hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala Allah daarina menen nahanu ko menen teginade tol arda on koronata ndi leydi an e feetere ma nden e darnugol darnaɗa teddungal ma ɗo ko Allah ronata ndi leydi
a maya e ɓiɓɓe ɓe rona ɓen maya ɓiɓɓe ɓe rona ko noon mayirte ha tawa ko sakkitor on maayi on say Allah rona so on sumati so roni o jonna noon ɓen jiyaɓe makko ɓe o faala o soɓina ɓe ɗin village goto kala ƴetta ko faala ala dal ko menen woni ko roni leydi ndi waman alayha ronata leydi ndin eɓe wonɓe hoore leydi ndi waylayna ko faade kame yurjauna woni ko ɓe ruttoto wadkour janto andita fil kitabe ka deftere ibrahima fi annabi ibrahim tumane tawno en feƴƴi fi annabi isa innawno ibrahima kana o laati ko siddigan ko gongoɗo nabiyan ko annabajo e do qaali abi andite tumande o makanno baba en makko asar o innimo ya abati ko ayyo baba lima tabudu kon ɗo rewanta ma la yasmau ɗe leɗɗe ɗe noon tawala bisurɗe yiyata wala yokoniɗe nafatade dunca anta e maɗa shoy an hay hunde accarewugol allah ya abati ko ayyo baba inni min kadi jaani gomɗi arilan ko annabi ibrahima no wajade baba muɗum asara gomɗi arilan min ala yimi morde gandal ma alam yiyatiga konko aralima few komi ɓiɗɗo ma ko an heeɓilan kono mi wi gandal ngal a heeɓani torkema baba haw kala ko ete mawnetinara fattabe ni jokkalan ahdi kam e fewne suratan e lawol sawiyan fotodirgol e ja goɗɗo wajoto baba mum waɗana e baba mum nasiha e ja goɗɗo si tawri baba mum ko feewa ko ɓoyli kon jaka o jokkatamo yaabati ko ayyo baba la tabudi cheytana wata rew cheytane inna cheytana no cheytane kana waɗa latanike lirahmani wonande neɗɗo asuyan ko yedduɗo mum yaabati ko ayyo baba wandi si wiyama yaabati ɗon no woni e teddungal ɓuuri si wiyama yaabi ko ɗum waɗi si mono dirde ɗo yaabati innimi akhafu min huli an yamassakum fi wata mimon adabu lette min arrahmani immorde kalla fatakuna innimi akhafu miɗo hulanma an yamassaka fi wata mimi adabu lette min arrahmani immorde kalla fatakuna laatoɗa li cheytane wonande cheytane waliyan guiɗo ko ɗum mi hulanma baba makko no jabade qalawi ene ibrahima araqibun e añu woni anta an alihatina gaye ɗi reweteɗi ame ene añu ɗi woni na d'accord e rewgol ɗi ya ibrahima kayo ibrahima laylam tan tawi wallahi sa accali sa haɗitaki a waɗa alhakkille arjo mannaka mi raji mete hama yawa jurni wuritode no yaltu taƴoɗa lam maliyan domum newta tuggan haala kanko azara o wi ɗum ɓiɗɗo makko annabi ibrahima qala wi kan kadi salamun alayka waynodiral e hoore ma tastahfiru sa astahfiru laka rabbi araymi insinanoma ka joomi an kono ɗum ɗo ko waada tan waadaha iyaw ko fodoro nde o fodimo nde o anduno wona haqiqare o gollitiral nde kanko annabi ibrahima alayhi salatu wassalam haare o anda goɗɗo toranta ko kefeero yaafuye o inni araymi insinanoma ka allah innahu no allah kano laatike mbiya mi hafiyan ko yurmeteɗo lam wa atazilukum min mi woɗɗitoto mi pottito toon wa mata boduna e kala ko won ɗon rewde innahu no allah kano laatike mbiya hafiyan ko yurmeteɗo lam wa atazilukum mi pottito toon wa mata du una e kala kon ɗon noddude rewo min dunillahi ko hewta allah waɗu rabbi mi rewoya joomi asayno tañina allah takuna nde dewal komin rewde allah kon allah akuna nde mi laatota ko bidu'a e rabbi e noddandu e du'a komin du'ade joomi an kon e komin rewde joomi an kon shaqiyan kon malkisaɗo du'a komin wadde kon mi holaki ɗum ɗon luttirayni to tanjini ɗum ɗon jaboto on tigui ko sikku o sikke moƴƴo ɗo falamma atazalahum nde allah subhanahu wa taala on ɓorunoɓe ittiɓe ma yabuduna ko ɓen rewde kon min dunillahi ko hewta allah wahabna lahu min hokkimo kanko annabi ibrahima isaka wa yaqub wa kullan ɓe fof kadi jalna meɗe nabiyan annabaɓe wahabna lahu min hokkiɓe kadi min rahmatina immorde ka yurmede amen nga ɓayɗum noon ka yurmede amen nga min ittimi école ɓe wa jaalna lahu min waɗani ɓe lisana sirgin ɗengal gongugal ngal wolata fenade aliyan towgal si ɗum feƴƴi wadde koɗo janto kadi andita fil kitabe kande deftere moussa innahu no moussa kana o laatike mukhlason ko laɓɓinɗo anniye on pooyi bere dewal ko rewata allah kon wa kana o laatike rasulan ko nelaɗo nabiyan annabajo kadi kanko annabi moussa alayhi salatu wassalam e wanadaynahu allah daali min noddimo min janibi tulil ayman ka sengo ñaamo ayde nden ɗum woni ka kaw iwata ka israil makkon annabi shoaibe alayhi salatu wassalam wondi ɗi dammi niwre waɗi e noon ndiyam jiite ko iwlore no hato jina ko jalbiniri hino hato jina oɗo lanɗo wiyeteɗo no jaasi wanadaynahu min noddimo qissannabi moussa alayhi salatu wassalam wonɗen allah daali wanadaynahu min noddimo min janibi turil ayman ka sengo
ñaamo ayde nden ka sengo fello ñaamo ayde nden tuuri sayna min noddimo ɗon wa qarrabnahu min ɓattinimo najiyan meɗen gondodira e makko wi ɗum ko retour kaw iwata ko annabi Shuaybu alayhi salatu wassalam ɗen andi o yehino ko annabi Shuaybu o gollanimo toon o kurkanike mo toon on okkimo toon gueɗal mum ko wiyete ɓeygu himo hotutude e ɓeygu makko e ɗe jawle ko heeɓi toon dammi ɗuɗuɗi himo hotuda e ɗum e nder ko hotta kon noon o hewto yaali ko ɗum woni e misra ka maɓɓe on somati Allah subhanahu wa ta'ala e ko ɗum woni awa ko ɗum woni kanko Allah subhanahu wa ta'ala o muuyi waɗugol mo annabajo ene laaɗo ka laawol so yetta on acci hakke komi yolli ɗon kon he fina jaasi ko ŋowre nde woni ko pooɗilan mi holli on miɗo gantino mouradu molnado koye mi jooɗo ha 22h23h01 so tawi woni ɓeygure nden ɗanike naati fali mi jooɗo hande kadi ka terrasse awa mi jangga bere ko Allah moyaninmi yomi janggu musidɓe julɓe ko noon mi woni duttirde ɗum gokku donc noon kenengo ɗo yo ɓe ŋoŋu ɓe naata hawrita min kadi mi ŋoŋi awa mi jooɗo ɗon tawa mi ala andude ko min wolde ko ɗum pooɗinmi ɗo e naadugol fi jammitugol fi Najashi ɗon e wayi wasi mi ɗanoto Najashi awa nde tawno julɓe ɗen andi dogino fattoyke ka makko annabi Musa ɗo kadi dogi fattoyke ka annabi Shuaybu ko ɗum pooɗilan haqqille ɗen on yaafoto musidɓe julɓe awa wa wahabna lahu min okkimo min rahmatina immorde ka amen nga sabu waɗangol mo honɗum sabu waɗangol mo akahu musidɗo makko Haruna annabi Haruna waɗugol on kadi nabiyan annabajo si ɗon feƴƴi wadukuru jantanta fel kitabe ka nder deftere Ismail annabi Ismaila innahu no annabi Ismaila kana o laatike sadiqal wa'd ko ɗum woni ko gonginɗo fodore ko gonguɗo e fodore so fodi goɗɗum ko ɗum tigi woni ko huwata ko gonguɗo e fodore wa kana o laatike kadi rasulan ko nelaɗo nabiyan ko annabajo iɗi wa'ada e ida wa'adat anjaza so tawi tun o fodi kanko annabi Ismail o hunnay ɓe wi en e tafsir sababu ɗum kanko annabi Ismaila o haldidi e goɗɗo fottugol e on nokku goo ɓay ɓe haldi ɗum annabi Ismaila hewtitay on tigi hewtali o habbimo ɗon ha ñalorma o hewtali o habbimo ha kekeɗi o hewtali o périphérie o waali ka burure ɗon e hewtali o habbimo ɗon ha janggo ha yontere hande ha lewru ha lebbi setto ngon nanguimo ɗon o woni ɗon o yahaali o soppi o remi o reeni ɗon o soñi ha o gayni ka o gaynata soñude ɗon noon on so mati oya iwoy noon ka iwata to ari inni e yaltutogol makko annabi Ismaila inni modum eppa a tongilan eppa a lettilan eppa a soñjilan ina halduɗe rowani en fottu ɗo miɗo jooɗi ɗum fo muɗum min miɗo happima ɗo oya inni iye ila ñande fo halduɗen yen fottu an ɗum fo iɗa habbe lanɗo o wi hi komi jooɗori ɗum fo mi huluta aro luttalan wona mi firti aade ko ɗum waɗi si Allah subahanahu wa taala daali innahu no Ismaila kana o laatike sadiqal wa'd ko gonguɗo e fodore wa kana o laatike rasulan ko nelaɗo nabiyan wa kana o laati kadi e piya amuruhimo yamira ahlahu ɓeygure makko nde mi solati julgol wona ko men kon gorko mawɗo on jongal leejo on alajji en immo yaaka julirde acca ɓeygu mum hino darude télé acca ɓeyguli muɗum ɗin e ɓiɓɓe muɗum ɓen hino moridira acca ɓe wadde musique acca ɓe defude ara tawta ɓe ɗum yamirano ɓe juulu si yeehi ɓa hewti kadi landitaki ɓe siɓe juuluno wona noon Ismaila wayi kanko o laati kamo yamira ɓeygure makko nden juulugol wa zakati hettugol zakka wa kana o laati inda rabbi nokku ka juul makko mardiyan enele ko weltoraɗo toon wadukuru jandanta fel kitabe ka nder deftere Idris innahu no Idrisa kadi kana o laatike siddiqan ko gonguɗo o wolta fenande nabiyan ko annabajo o rafa'nahu min ɓantimo makanan e nokkure aliyan min ɓantimo kanko annabi Idrisa alayhi salatu wassalam e ko ɗum woni e nokkure aliyan towde bi mana fil jannati ka aljanna ɓe annabaɓe ɓe yewtuɗen fimum ɗo ila ka nene Mariama ha ka Isa ha ka Yahaya ha ka Zakariya ha mo sakkitiɗen yewtude fimum on ɗo Idrisa ulaika alladina a ko ɓe woni ɓe an'ama Allahu alayhim ɓe Allah neminiri peewal e hoore mum min annabiyina immorde annabaɓe min durriyati adama immorde durriya adama wa mimman hamalna e jeeyaɓe ɓe min rundunoɓe min baki ma'anuhin wondude annabi Nuh wa min durriyati Ibrahima immorde ɓiɓɓe e jurriya annabi Ibrahima wa Israil e ɓiɓɓe e durriya ko ɗon annabi Yaquba wa mimman hadayna jeeyaɓe ɓe min immorde ɓe min fewni wajita bayna min suuɓi ɓe wi'uno ɗen ka fatiha to ɗon ande en signal no ka fatiha wiɗen e ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim Allah fewnu men
e laawol feewngol ngol laawol ɓen ɓe neminirɗa peewal e hoore mum min noon e nder darsuji men aroyay ɗiɗen en hewtay ko homɓe woni ɓen neminaɓe mi mana ko annabiyuna wal mursalun ko annaba ɓen ene laaɓen ko ɓe kontaɓe ɗo Allah daali ida tutulasi janngama alayhim e dow maɓɓe ayaturrahman ayaji Allah ɗen hakke koɓe hulata Allah koɓe yankini harru aye ɓe suya sujjadan hiɓe koɓe sujjuɓe ko ɗum woni wabukiyan koɓe wulluɓe saabu kulol latte saabu kulol ayaji koɓe nani konno janggi to kala falunti min mbaɗi mbawa ɓeeɗo no halfullontotoɓe ɗen ɗon waaliwa ɓeeɗa malgré ada u solata ɓen ɗon ɓe ari ɓe yeeɓi julde nden watta ɓaw shawat ɓe jokki shawji aduna ɓe jokki weeli foti ɓe jokki follodirgol fi jawle ɓiɓɓe accoɓe ɗen fa sawfa yalgawno gayya aray ɓe hawro e ndu koloru wiyeteno gayi koloru wiyeteno gayi ko koloru musidɓe julɓe honduka nder yite jahannama noon si wiyama gayyan ma si wiyama wayl ɗin kolonji ko wonɗi ka nder yite jahannama ta yite jahannama e hoore mum no toro Allah subahana taala yo Allah danduge yanugol polkito e nder kangayka e nder ndu woyndu itti e sikke fi ibnu adam ko ɗum wiyete Allah subahana taala ko ɗum woni ko fandi ɗon hino wodan ɓe e ndun ko lorru awa wiyete no gayyan illa man taba si wona hara ko on tuubuɗo rutti wa amana o gomɗini wa amila salihan o golli gollil moƴƴi fa ulayka ɓen ɗo yadkhuluna aljannata ɓe naatay aljanna wala yuslamuna ɓe toñatake cheyan hay hunde jannati adini aljannaji ñiiɓuɗe allati ni wa'ada rahman ɗi Allah subhanahu wa taala huuɓa yurmede kaduna ɗo ɗin ɗi o foti ibadahu jiyaɓe makko bil gaybi ka wirni innahu no Allah kana laatike waadu fodore makko nde matiyan ko ara nde sofodi aray ko neebi o lasmawno si ɓe naati ka nder aljanna ton ɓe nanata fiya nder to lahwan bewri o king baafal fukkita ɗanade baafal on ɓe maƴa ma otowal waɗa ɓurwi maƴa ma pay koye fetta sonka ma finkari fella maƴa ɗum ala nder ton illa salaman sowna jamɓe kisi e ɓuttu tun ko ɗum woni ka nder aljanna walam no waɗani ɓe risque ma riskaji maɓɓe ni fiya nder kom bukuratan wasiya bimbe kikiɗe ñameteji addete bimbe kikiɗe ñameteji addete tilkal jannata oɗo aljanna allati woni o nuriti won ko momin ronini min ibadina immorde jeeyaɓe amen man kana kala on laatiɗo taqiyan ko hulowo Allah yallah subhanahu wa taala waɗen huloɓe Allah o waɗa en ko ɗum woni ɗonayɓe oɗo aljanna haray ɗonugol aljanna on ko fanda ɗon ɓayna Allah maayi aljanna hetti ɓeeɗa roni wona malaika maayi yalti ɓeeɗa roni bi mana ko fanda ɗo ronugol aljanna on e on andi ibnu adama kala no mari galleli ɗi galle goote ka yiite galle goote ka aljanna jon noon ɓeɗo ɗimmoɓe meɗen ɓeɗo kawtalɓe meɗen heeferaɓe ɓawɓe maayi ɓe yehi ka yiite naaten ka aljanna henno ɗen galleli meɗen ɗin ronen kadi galleli maɓɓe ɗin wano noon kamɓe kadi ɓe hendoyo galleli maɓɓe ɗin ka yiite ɓe rona galleli meɗen ɗin ka yiite yallah waɗi ronoɓe galleli ɗin ka aljanna roneteɓe galleli muɗum ɗin ka yiite no daali wa ma tanazzalu min jippinta illa bi sayyidina jibril alayhi salatu wassalam on kon haalande ɗum ne laaɗo ɓaawo o leeti o hande en jangi ka suratu kafi dow to ɓaawo kanko jibril o nettinike addugol wahay balɗe 15 o addali ngol suratu kafi on saabu mako ne laaɗo ko ɓe maaki are janngo mi humpita ɓe ronki wattude si Allah jaɓi ne laaɗo Allah subhanahu wa taala waɗi ɓe kun ambargo hum yon noon nde jibril arno ne laaɗo landetini mo eppa a neeɓi eppa a leeti on say o jaabi wa ma natanazzalu minen malaika min jippata ko illa bi amri rabbika so wona yamirode joomum so min ñalli jippade andu ko Allah min yamirde so woni duuɓi wulure min jippaki andu ara min yamiraka jippagol lawo kanko waɗanima bayna aydina kon kontiri yeeso amen wama halfana kon kontiri ɓaawo amen wama bayna dalika e kon koni hakkude muɗum kanji ɗiɗi wa kana rabbuka joomima laati wama kana rabbuka joomima wonali nasiyan ko yejjito kanko Allah subhanahu wa taala o yejjitata few rabbu samawati kankon jeeɗo kammuli ɗin wal ardi e leydi ni wama baynama konkoni hakkude majji fa abuduhu rewmo kanko Allah wastabir tabita ale ibadati e rewgol mo hal taalamu lahu taw si hiɗa andani Allah samiyan tokora ka hoore leydi ɗo en andanamo tokora so naafi ɓey woɓɓe no tewade noddira ɓe wiyeteɓe Abdoullahi noddira ɓe Allahi aray ɗon nandi kono Allah subhanahu wa taala mara tokora wota en waɗanmo tokora wa yaqulul insanu neɗɗo eno daro inna ida ma mittu yo a faala wiide Muhammad a faala wiide simi maayila sawfa ukhraju aray mi yaltine hayyan komi wuruɗo ko waɗata ɗulle a yaltente ko a wuruɗo e ɓeɗa joddi golle ma Allah daali a wala yadkurul insanu o neɗɗo on ɗo wolde ɗum o miijitaki anda anna menen halaqnahu men taginomo min qabilu neeɓi
ko adi walam yako haɗa wonal shay an hay hunde hande bete o ni ƴiye kiɗɗe o ɓindirgol ƴiye kiɗɗe moƴƴintino ko boni ɗem e sincugol hunde nde ala kon ɗum ɓuuri mettude fi o sincugol ko ala kon Allah daali awa haalanɓe fa wa rabbika mi wondiri joomi ma la nahsurannahum min moɓindireɓe ɓe dendangal wa shayatina e ɗin cheytanuji ɗi ɓe woni rewde summa la nuhdirannahum refti men ɓannaɓe men tawnaɓe men takkaɓe hawla jahannama takko yiita jahannama jetiyan hara koɓe jicciɓe summa la nanju anna refti men pooɗa e men sorta e min kulli shiyatin immorde kala fedde immorde kala gorol ayyum ko hombo e maɓɓe ashaddu ala rahmani ɓurno sattude e junngo Allah subahana taala ittiya yeddugol mo ko anna men pooɗa kala groupe men pooɗa ɓurnoɗo jeddude Allah subahana taala ɓurnoɗo rondagol keefere yagal e criminel yagal ka aduna min pooɗa on ɗon folo min adda min ukka ka yiite noon si min adda heditiɓɓen anndingol heditiɓɓen ɓe gaɗata ɗum mala nahanu refti ko minen alami ɓuri anndude billadina ɓen humɓe kañum tawɓe ko kañum awlaabi ha ɓuri hanndude yiite ngel sulijan sumugol ko minen kadi ɓuri hanndude e anndugol kadi ɓen hannduɓe e danndede wa in minkum aray noon ala e moɗon hay e gooto julɗo e kefere moƴƴo e bonɗo nelaaɗo e ko hina wa in minkum ala hay e gooto e mon illa wariduha si wona o jolay e nder yiite jahannama kana ɗum laatike ala rabbika ko joomma hatman ko ñaawore ko signature makko diyan signaɗo tampaɗo so fini ala wattito kono wota on hulu onon huloɓe Allah ɓen tumma nunajji alladina refti men danda ɓen ittaka hulɓe Allah ɓe okko e nder yiite ngen ɓe sumata wa nadaru zalimina min acca toñoɓe ɓen kañum fiha e nder yiite ngen ko ɗum woni jitiyan hara ko jicciɓe e nge yiite haray fo muɗum naata e magge musidɓe julɓe ko woni yalla waɗen huloɓe Allah woɓɓe goo ukkoto e magge gewonana ɓe ndiyam ɓuuɓuɗan woɓɓe ukko e magge gewonana ɓe ndiyam hawruɗan woɓɓe ukko e magge gewonana ɓe ndiyam foosuɗan woɓɓe wonana ɓe ndiyam wulɗan ɗo ɓe ƴewta guringel ñurtike woɓɓe gewona patuɗan par tawa tewngum fof ñortuto yanta toon ko ƴee laaɓuɗe ɗen woni ko feƴƴata woɓɓe goo wona wulɗan ha feƴƴiti tawa so ɓe ukkike nder toon kala ko ukki kon ka nder yiite kono yiite nge ñamirta ɗum ɗon sunnira ɗum ɗon ɓanndu huntere ɓanndu koyditi kon yanta e nder magge hande kadi kamɓe ɓe lutta e nder magge ɓeeɗa kañum nge wonana ɓe ɓuuɓum ɗe wono goɗɗo juwirta caangol ndiyam ɓe juwira nge noon ɓe feƴƴa yo Allah subahana taala on waɗu en ko ɗum woni e huloɓe Allah subhanahu wa taala ala teɗoto ɗon o daari noon jooni e ɗatotula so tawi woni janngama alayhim e dow maɓɓe ayatuna ayaji amen ko ɗum woni bayyinatin ɓanginaɗe afowan Abdullah ibn Abbas himo ittintini ko Allah daali kon wa in minkum illa wariduha ala hay e gooto e moɗon si wona untoto e nder magge rewa e magge Abdullah ibn Abbas hino ittintini annabiyina wal mursalin gayra annabiyina wal mursalina wo ɓen ɗon ɗiɗo tawaka annabaɓen ene laɓɓen wo ɓen ɗon tawaka eɓe Allah faandi ɓen ala hay e gooto e mum si wona jolay ka nder yite bi mana ko ene mofte annabaɓe ɓen wallahu a'la wa alam wa ida tutula si janngama alayhim e dow maɓɓe ayatuna aji amen bayyinati ne ɓanginaɗe laɓɓina qala alladina wiya ɓen kafaru yedde ɓe lilladina wonande ɓen amanu gomɗinɓe ayyul fariqayni kombo e feddeji ɗum ɗiɗi bi mana onon julɓe ɓen e menen heferaɓɓen kombo e moɗon ko ɗum woni kombo e meɗen ɓuri handude ko ɗum woni heferaɓe wiyana julɓe ayyul fariqayni kombo e feddeji ni hayru maqama ɓuri moƴƴude ñiiɓirde ka aduna wasanu nadiya ɓuri moƴƴude mbattirde way no wona ko kamɓe heferaɓen ɓuri moƴƴude ñiiɓirde ka aduna ɗo kamɓe ɓuri labede mbattirde ka fottete moɓe kono keɓal aduna wona ɗum woni keɓal ɓural aduna wona ɗum woni ɓural yo Allah ɓurnu en ka aduna o ka laharam wa kam ko jelu heewi alaknan komin halkablam ka adiɓe min qarnen immorde guireli hum tawa ko ɗin ɗimen halkuno asana ɓuri labede asasan miranjiddiɓe fenditiɓe ɗo wari iyan e pehe donc kawoni ɗon ɓen no halkama ittama e ɗum ɗon wona ɓe jogaki ko hewta ɗum ɗon daɗata kul wiu man kana kala laatiɗo fi dalalatimo e nder majjere kanko ko majjere nden ɓuranimo falyamdudullahu rahman hara mi torki Allah yo ɓeydanmo yo fontanmo gurdanɗam maddan hattirde e fontugol hey falyamdudullahu rahman yo Allah okkormo possibilité ji maddan hattirde okkogon possibilité ji mana fino ɓeydira yeddirde fino ɓeydira ukkagol naasi aray ko du'ana yo Allah wurnumo gurdan joni tan wasi ko giggol hatta ida raw
hay tawni ɓe yima yu aduna kon koɓe foɗa imma ladaba amma siko lettere o imma sata amma siko dargal ngal ko gotele ɗin ɗiɗi fa sayalamuna ara ɓe anda noon ɗon man huwa ko hombo mo kañum charru makan ɓuuri bonde nokku wa gafu jundan kombo ɓuuri fanɗude konu e kombo ɓuuri lowde konu kombo ɓuuri kanude battirde kombo ɓuuri bonde ko wiyete ko ñiibirde ara ɓe anda ɗum on sumaɓe wa yazidu llahu alladina allah ino ɓeydana ɓen ko ɗum woni ihtadaw fewuɓe hudan peewal wono ɓeydiranta kadi naafiqiɓe ɓen ñaw naafiqako wal baqiyatu salihatu ko moƴƴi heddiɗi ɗin hayrum ko ɗin ɓuuri moƴƴude nde rabbi kadi ka joni ma sawaban baraji wa hayrum ko ɗin ɓuuri moƴƴude kadi ma radda ruttorgal dinde goɗɗo ɗaɓɓata jawdi no ɗaɓɓiri wo e ko ɗum woni ka harmundi e daguidi fi tun yo heeɓu jawdi ɓoy haray jawdi laaɓoni daguidi ndin ko ɓuuri fanɗu ko fanɗi o ko fanɗi haray ko ndin ɗon ɓuuri moƴƴude ko allah subhanahu wa taala yo lakkoro en jawdi ɗuɗum ndi laaɓoni daguidi o baqiyatu salihatu woɓɓe inni ko salawatul khams woɓɓe inni ko baqiyatu salihat ko waɗete kon tigi ɓaawa julde nde gasi woɓɓe inni enele ko kala gollal moƴƴal afarayta yiyale alladi o kafara yedduɗo ɓe ayatina ayaji amen nde wa qala o dari o inni min on la utayanna araymi okke malan jawdi wallahi ko be mi heɓa jawdi wa waladan e ɓiɓɓe ha min ko be mi heɓa jawdi e ɓiɓɓe komi handuɗo e muɗum wona mi duwaɗo faɗude mi handa e faɗugol e ko fanda wi'i ɗum ko asbun wa'il gañonelaɗo ko woni ko dari woli ɗi konnguɗi wonde kanko ko heɓowo ko be o heɓa allah landi o wi attala al gayba e o ƴillitiki woni ka wirni toon ka lawil mahfus o yii hino windi toon ko be o heɓa simo wohla ɗum amittahada ka o jogitiki woni inda rahmani ka allah ahadan ahadi wonde ko be o heɓa kalla ko fenade ɗiɗi ɗi kala waɗali o fena woni sa naktubu aray min windama yaqul kon wolda ko wona muddu lahu men fontanamo min al adabe immorde lette ɗe maddan hattirde e fontugol o heɓa dongal e wakkande lette o nasiru min roninamo kadi ma yaqulu ko wooli kon e ɓe mana lego conséquence a konngol ko wooli kon lette konngol ngol bone konngol ngol ɗum kadi yanta e hoore makko ɓe wayatina o ara men fardan ko weddiɗo hara wonda e ɗen katte kattije makko e ɗin usine ji makko e ɗin plantation ji makko e ɓen jaw ɓiɓɓe makko worɓe e rewɓe e ɓen ɗin ɓen guli makko hara wonda e woni ɓay kanko ko ɗum o hollorno e ko fora forji e contenaire ji wattakadu ɓe jogueteke min ɗum laa ko hewta allah ali hatta reweteɗi li yakunu lam fiyoɗi laatana ɓe isan teddungal a teddungal wona e junngo ɗin heɓato kalla teddungal wona toon heɓato ka Allah wuri ɗin ɗaɓɓiraɗi teddungal so yakfuruna aray ɗi yeddoya ɓe ibadatim dewal majji ko ɗi rewa kon annabi isa o jaɓoyta wonde manna kanko o rewama e gandal makko wa yakununa ɓe laato kamɓe rewa ɓen alayhim e dow maɓɓe kamɓe rewɓe ɓen diddan konton kamɓe tigui ɓe daroda e Allah subhanahu wa taala yo Allah nangoɓe ceena ɓe buyinaɓe ka nder yiite alam tara yaali annano menen arsalna shayatina min wurtiɗi cheytanuji alal kafirine dow heferaɓe ɓen ta uzzum hiɗi dimbaɓe azan hattirde e dimbugol o watta el musidɓe julɓe ka suratu mariama ɗo e ƴi'eno ɗo ɗe tawata sifa muɗum alaka qouran son feƴƴiɗo on yiitoytaɗe wono oɗo wi'ugol izzan diddan azan wafdan wirdan haddan haray ko en wattu yile ɗeɗo wuddan wona welɗe manditade ni kafiru luddan rikzan haray ko en wattu yili allah subahana taala daali on yaali ɓeɗo e menen men nomi wurtide ɗi iblisaji e ore ɓe hefraɓe ta uzzum hiɗi dimba ɓe azan e dimbugol hiɗi yeƴƴa ɓe hiɗi dillinaɓe fala taajal alayhim wata hawjanɓe innama na uddu lahum andu men contanayi ɓe no gurda maɓɓe tan e popali maɓɓe ɗin addan e contugol ñande timmi wo ɓe wurata ɓe wontata e ho aduna yawma nashurul muttaqina ñande men moɓoye huloɓe allah ɓen ila rahman men nawaɓe ko allah wafdan ara koɓe koneli wona suuqul mujrimina men sogga bandiji ɗin kadi ila jahannama mi naɓa ɓen kadi ka yita jahannama wirdan koɓe joloyoɓe nder toon la milkuna shafa'ata ɓe jogaki tefore nden dey jogaki tefore ɓe jogaki tefore illa man ittahada sowona on jogitiɗo inda rahman ka allah ahadan ahadi wonde allah tefanaymo imminayi ko tefanamo kombono woni jogiɗo aadi o tawi sikko aray no woori ko yawɗo yewtide e allah ƴetti ahadi ni koko allah subahana taala yamiri en kon ahadi ƴetta ndin ka ko ɗum woni ka araf wonande qirriteɗe ka fatiha wonde rewaymo kanko allah en sirkantamo to kala respectuɗo ndin aadi aray ko ɗum woni on ɗo hino jogui aadi ka allah subahana taala yo allah waɗi en respectuɓe aadi ndin wa qalu ɓe inni ittahada rahmanu wo allah jogitika walla dan ɓiɗɗo wo allah no mari ɓiɗɗo allahu akbar allah da allah kadi jii ton gon ɗi on addi ɗon cheyan hunde iddan hawnide hulɓinide wurigol konngol hakkeko moni takadu samawat kammul ɗin e ɓiyata fattarna nde ɗi fekketo minum saabu ngol konngol watan chaqqul ardu leydi ndin kadi eɓɓinde ndi sekoto saabu ngol konngol wata hayrul jibalu haddan pelle ɗen kadi eɓɓinde ɗe suyata ɗe munco ta hayrul jibalu pelle ɗen eɓɓinde ɗe suyata haddan ɗe munco saabu ngol konngol holɗum
anda awli rahman fiiɓay ɓe noddani allah wonde allah no mari ɓiɗɗo wala dan ɓiɗɗo fiiɓay ɓe ni allah no mari ɓiɗɗo wama yambagi li rahmani wa hanana allah yettakidan ɗo jogitoto wala dan ɓiɗɗo in kullu ala hay e hunde man fi samati ɓemɓe ka kammuli wal arde e ka leydi illa ati rahmani sowna ɗum aroya allah ñande dargal abdan ko maccuɗo jum makko lagad ahsahum gonde allah subahana taala kontiɓe andi total maɓɓen ko jeelo wa adam o kontiɓe adam e kontugol wa kulluhum ɓe fof maɓɓe aatiɓe aroya allah yawmal qiyamati ñande dargal fardan hara ko ɓe weddiɓe ɓe wonda e jawdi hunde inna alladina andena ɓen amanu gomni wa amilu salati ɓe golli golleli moƴƴi sa yajalu lahum rrahmanu aray allah subahanahu wa taala waɗana ɓe wuddan giggol immorde ka makko fa innama yassarna andu ko min newniri nde qur'anare bi lisanika ka ɗengal ma le tubashira ɓe ko fiya weltinirde humpitirande almuttaqina huloɓe allah ɓen yoɓe duumo e ko ɓe woni kon mawiduhumul janna mawiduhumul janna fodore maɓɓe nden ko aljanna wa tundira bihi e fiya wajor nde qur'anare kadi ɗowman yimɓe luddal luggimɓe bonki yoɓe accu si ɓe accali haray fa inna mawiduhum jahannam haray ko fo yiita jahannam no fodore maɓɓe yo allah dande en wa kam ko jelu heewi a halakana ko min halke gabulam kadiɓe min qarnin immorde guiriɗi ɗinɗi men halke ene ahi hal tuhissu minhum taw si a soyi andugol fi maɓɓe min ahadin immorde ha e goto ila ɓe halka heeɓi ɗo est ce que ananti inde luuti yankejo ma annabi nuhu yankejo ma samude yankojo ma ko ɗum woni aadi yankejo est ce que anani inde goɗɗo e ɓen no wowle ila ɓe halka wonde ka yiitirama nokkel kaari waɗali aw tasma'u lahum